nastavljamo. Bilo mi se prekinulo snimanje, pa nisam mogao. Tako da nastavljamo dalje. Da, sad idemo kad... zaboravio sam prikolicu kupit, čekaj, okreći se. Mislim da ćemo ono tam što vidite ispred vršiti polje. Tako da, okej. Ups. Da. Kupit ću si još auto. Znači golfića ću kupit i registrirat ga. Tako da... tablice će biti OSF zato što je Old Stream Farm. Tako da, ajmo to vidjet. Na golfiću mislim. Okej. Tako da... idem kupit... Cars... Golf GTI by... to je to. Okej, ajmo ga prvo registrirat, left, ctrl i y. Okej, Leaf, znači ne može biti Leaf. Germany, euro, ajde. Čekaj. Znači Bayern može, zašto ne? I idemo na O. Tu je negdje O. Ne, ovdje treba ići F. Ajde. F. Old Stream Farm. Old S, sad tu S ide. Old Stream S F Old S F Old Stream Farm. Sad još O. Ne, ovako ovdje. Okej, Old Stream Farm. Sad ovdje može biti G. Na primjer, ili... hajde da bude E. I sad ovdje može biti random broj 7584 i gotovo. Što je ovdje napisano kao Mora... ne znam stvarno razlog. Ali ajmo ostaviti tak i... okej. Da vidimo
još ću kupiti znači onda trailer. Znači ja u svom serijalu što igram, to jest ni serijal nego moj svijet, imam 999.999.999, ali sam malo potrošio tako da imam malo manje, ne znam sad došlo, oko 999.999.500. Ne, 999 milijardi 999 milijuna 500 tisuća. Da. Tako da idemo na trailers. Tako da ova mapa je zanimljiva men, a ono što ja igram je klasična mapa u farmingu 2017. A to je osnovka, tako da klaska. Tako da ja ću kupit prikolicu koju mogu 8000 litra tiper. Ovo je velika, ovo ne i ovo, znači sad mi preostaje ova 6000 litara. Main color može biti crvena. Will se white tires, obične ove ne. Mensing, oil, Kerseler, standard 6000. A da. Ok. Okay. 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 Da. Okay. Tako da ja uvijek stavim ovak slušalicu iza uveta jednu, zato što preglasno mi bude. Samo što mi na ovo uvođe mikrofon bude glasno. Kad nema mikrofona svejedno mi je na koju stranu. Sad idemo ovdje. Ljudi,
Zaboravio sam nešto reći. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na serijal Farming Simulator 2017. Ili 17. Tako da, hajde da počnemo. Prvo ja bi u modovima vidio na Installed, kao što vidite imam Ursusa, Zmaja i tako. Golfa, Volkswagen Golf 3. Tak da, ajde da vidimo follow me, ride ctrlf, wait resume, ride set, ok. Dobro. Znači, ride ctrlf, koliko sam ja zapamtio. Ne znam gdje mi je Golf 3, nestoje negdje, znači nije tu, provjeravao sam već. Sad ja sam već na toj mapi kupio Zmaja i Ursusa, tako da nisam to nažalost snimio i prodao sam još neke traktore. Inače, to je serijal sa malim mašinama, ili nazvat ćemo sa, neki su balkanski, neka su balkanska vozila, neka negda male mašine samo, do 100 konja. Do cirka 100 konja. Tako da, ride ctrlf. Pa gdje je ride? Šta je ovo? Gdje je ride? Šta je ride uopće? Znam da je desno, ali gdje je? Ja stisnem... Ne znam stvarno. Stvarno ne znam. Šta je ride? Neće. I ne važno. Ili? A ja to njega guram. Šta bi trebalo značiti ride? Ne znam. Ajde, dobro, ni toliko ni važno. Ajde, šta će prvo ići? Ajde, kombajn. A bio je već upalen. Okej. Prvo ću odvest. Inače, ovaj serijal sam gledao, znači All Stream mapu,
ali u tom serijalu je bio Ursus C360, ali nisam od njega kopirao, nego sam sam došao na ideju, ali jedna stvar je u pitanju. Ja sam od njega kopirao serijal, znači mapu, ali ne i vozila, tako da link će vam biti u opisu. Kanal se zove Cedo 539. Inače, gledao sam ga i super lik pravi, znači možda nije snimio sa malim mašinama dalje, to jest valjda mu se izbrisalo nešto i onda je morao iz početka, ali ipak stvarno je dobar. Jedna velika pohvala od mene. Sad ja sam ubacio bio 10 miliona eura ovdje. Sad vi mi pišite u komentarima da smanjim cifru ili ne. Ako hoćete na manje od 10 miliona pišite, ako hoćete više od 10 miliona napišite i tu cifru. Znači sam napišite cifre. To je to. I ništa više. Ovdje je ta naša farmica na kojem će... mikrofon sam udario rukom. To je ta naša mala farmica na kojoj ćemo na kojoj ćemo na kojoj ćemo traktore ostavljati, tak. Stvari ono je sam bila trgovina, ništa više. Sigurno ste vidjeli uz veće FSO. Ima i baterijicu, to je motorčić. Pogon. Ok, open the door. Ok, dobro. Ok, idemo. Sad ovdje moram malo pazit. Morat ću zaokrenit kombaj. Možda će sad moći. Da, definitivno. Da, ljudi. Inače, Zmaj mi je pao na pamet zato što sam gledao isto kod Dušana serijal. Tako da i od njega ću ostaviti kanal u opisu. Ako ne znate ko je on, pro, brate, pro. Znači, on ima tako da 32.000 subscribera, stvarno ima puno. I stvarno se trudi, nema šta. Sad sa Ursusom. Moram malo smanjiti zvuk samo. Moment. Ne tako. Inače ubacio sam u farming. Definitivno je preglasno.
Sad je opet Ok, nastavljam dalje. Tu, te, tu, 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 te, tu, brr. Ovo će biti možda jedan od najdužih videa na mom kanalu. Da, zapala mi je prikolica. Sad sam ja zapao. Idemo dalje. Pas, da ne zapneš. Ok, perfekt. Prvo, brate. Sad, ljudi, idemo na vršnju. Da. I ako vam se ovaj serijal sviđa, ostavite like i subscribe. Podijelite sa svojim najboljim prijateljima. Ja bi sad rekao da idemo onu njivu vršt. Sad ja bi još golfa dovezao. Dobro smo ga registrirali. Tako da ok, sviđa mi se. Sad, ljudi, idemo vidjeti jer ona farma se može kupit. Sigurno na prodaju, a možda je to već i naša, tak da, eto. Znači, ako hoćete da napravim video o tome kako ubaciti novac u Farming Simulator 2017. Napišite isto u komentarima. I modove kak skinti, to obavezno isto napišite jel hoćete. Meni problem da napravim. Sad ako vi nećete, ni problem neću napraviti. Ja mislim da će većina vas reći da mogu napraviti, tak da ugašmigavac. Jadni će jedan gašmigavac. To tuta nije. To tam žito. Ne di baš jasno. Je li to žito ili nije? Sad mi frame drop i laga mi. Okej. Idemo tu. Ovo je ovdje nešto drugo. Nisam mislio da je ovo tu. Sam mislio da je to žito, ali nije. Nekoji sam ja tupan. To se ne može ni kupit, jel da? Dobro, nije važno, možda ja imam njivu jednu. Slime. Brrr. Okej. Ima njiva. Sudari se, dobro je, nije ništa
strašno. Da vidimo. Šta je ovo? Currently no mission available. Či sad imamo ove kod koje ćemo radit. Ne znam hoće ovo polje kupit, ali dobro. Ajde da sjednem ja u auto pa idemo. Sad moram još pogledat jer ima kako polje, ali da je sa žitom, ništa drugo. Tako da vidimo. Da. Ups. Ne. Nisam siguran jer ja imam već farmu. Ja mislim da je ovo iza. Ili što je sa kukuruzom? Nemoguće. Mora biti i sa žitom neka farma. Sam sad siguran, ali sam ja ostavio Ursusa da radi. Ne, brate, ko zna koliko mi goriva ošlo. Ali dobro. Imam 10 miliona skoro. Ne zato što sam na ova vozila malo potrošio. Ali dobro. Sad. Tam je polje sa žitom. Znao sam. Gdje mogu parkirat ovog golfa? Dajte mi da promislim. Mogo bi u ovo ovdje, unutra. Open door. Ok. I sad enter. Ok, malo su mi prljave gume, naravno. Stavit ću naravno link isto od golfa, ako hoćete ga skinit. Golf je stvarno strava. Tako da, ajmo to parkirat, izaći iz auta, idemo Ursus Zmaj. Kako ću ja tam proći do tog polja, jer ima neki, ima ovdje Nemoj me zezat da je i ovo kukuruz. Nemoguće da je sve kukuruz. Čekaj malo da vidim. Je, to je pšenica. Man, we must be done something right because my fields are bursting at the seams. Looks like I'm going to have to bring on some extra hands to help haul it all in. Action turns for you. Da, tak da mogu bi to prihvatit. Time for this mission, čekaj. To je veliko polje, tak da... Bye. Naše polje.